Tigmasusyan niya ngening Lunes, January 27, ing kadinalan at 58 banwang anibersaryo ning kebaytanan ning iba na ning literaturang Kapampangan, ahiwan Crisostomo Soto. Midaw niya king monumento ng Crisot king Bacolor, Pampanga ing meto nga wreath-laying ceremony, kimpamanimuna na ning lokala kapanibalan ang poning sapni ning Crisot Literary and Cultural Foundation Incorporated. Agpangkang Bacolor Tourism Officer Bong San Pedro, iniing karelang paralan, bang balawos mandatun kareng Kapampangan, ing kayang meging ambag king kultura ampong tradisyon, alimu king Balen Bacolor, nuneking mabilog alabwad Kapampangan. So gagawan tamo ini para detang kayanakan, abaluda itang santingan itang kontribusyon ng Crisot, at saka pag maragulda na Kapampangan lalo-lalo na rin tao Bacol kasi very significant in contribution na, lalong-lalo na may bansa ganyan, timong Atenas ng Kapampangan, in Balen Bacolod, sentro ng literatura at kultura, in panahon na rin Kastila, at may itong yakaretang maragul ayambag, Iwan Crisostomo Caballia Soto na mas balumi, ang timong Crisot. At tsuking migit 50 pyesa para teatro nga sulat ng Crisot, akerak lang ating temang trahedya ampong komedya. Antimoing tanyaga Kapampangan sa swela apeman sagang alang Diyos. Aparti la pakarini reng marakalapoesya at aliwa pang makapamulalang dapat na ning matenakang parnasong Kapampangan, king katimawan ning Balen. So aside from that, Crisot, may itong yung revolusyonaryo, itang kayang ekspresyon king nung nani sitwasyon ng panahon na rin Kastila, mukhe paman yun at linaban niya naman may kunyang revolusyonaryo, inyang banuang 1896, at may itong yan naman karta talagang may nalakad at linaban ka rin ng Amerikano na sinakop mo naman, king kinatamong bansa. Mi bayit yay Crisot anyang January 27, 1867 at may ngawiyabye king idadalimamput metong anyang July 12, 1918. Pelag yure kaya ingkawatasang Kapampangan antimong debati aaw sandang Crisotan. Ining katumbas na ning balagtasan at tradisyon dareng Pilipino. Samantala kaya rin pamandaking Sampaga meto nga native breakfast ing mi down para kareng megmasusi king kebayta ng Crisot. Kenny mika makuyad yang pamakitago ni Bacolor Mayor Di Mandato kareng kamag-anak kaapo ng Crisot. Agpang king alkaldi, dakala pa sana reng maganti kang Crisot, bang makapamyelang dangalan king probinsya Kapampangan at lakwas pang magampul ing kultura keti. Lizan Morten, CLTV 36 News.